So non apor ke 7:15 AM lo lapen pini dam bom ke Guwahati lapen arji ding pek lo ke dam de Guwahati je dam de arji ding pek lo lasi pini bangke Guwahatian pale pu lapen peneson hormu hai dam nahi puel hai so nang dan bom Guwahati si do khana para se nale muterlang yo alamang ge pini hormu nam daim pu lasi lopel yo lasi nang dan bom lapen Uber da non si booking pon lang yala yo alonso pinang le bola da pen ke direct pada main location lo mola pakla man bola ben chini po pini bisikle ma tonte de nalan bom 1 hour later guys finally Sony A7iii kuani aji ding pen hu na ho documents kali lo ho wala ardo hormu sila kangtung lo kuani aji ding pen oh my god serau ho open serau tiko. Oh yes, finally Sony A7iii Eco. Kalau lang sinang deh ho. Sony A7iii. Hahaha. Kuan aja ding pen. एक बार itu पर एक बार चेक कर लेना charge করে বলে কোন কথা যখন তো লেদার ফোন কল ओके कार्डम कार्डिंग लो लापेन किनी दा रेनबो डिजिटल माने दा Guwahati lo माने सी सब दो माने दा ना आजाद हरमुदा लोंग फलावे कैमरा नय गिम्बल नय लापेन लेंस ना आजाद लोंग फलावे लापेन पिनी बांगे 4K मेलो माने अपर से टन पेन जो हरमु है ना पन Sony lapen gimbal hai da nampon DJI Roni po alas so lena gimbal bangge DJI Roni SC Pro po jeda Rainbow digital long mane Guwahati long mala lapen hola description on check na mte Google Map pod location da na set la pajong se nang kan hormona mite pulam la GoPro da do 8 black ta do yo da hola medium mode pota do na kimi pala hai lala other pen ke ako Insta 360 R no da ito R twin edition yo la so hormuta do mane sob vlogging hoda me pegla pen action camera da do pegla pen S kundo wala ka S J cam hai da do lala small budget lo same best mange GoPro and lo best mange la mihin pen mange na pu bange tok na bo yo so da Rainbow digital long malo lo naik na hormuta dada de dada bye so Rainbow digital ai baru na iba da camera soft hobe gimbal and oh dia semua description ada dia de okay guys so non mane Uber da bugelo non direct khana para se dami pela yo और मैं तो ना फला ब्लॉग वीडियो में ना लाख लाख लो
lo. Ada pela jalan cuci lalu yo. Masih rom lo lapen lapulo vlogs bang ke pading wedet po lapen unboxing box vlogs bang ke video bang ke hola kaprek bang semuanya post kita mela pini hormu ke andam bang se lampak lang pon lo lalu yo. Lasi pini vlogs bang lanvel lo lasi next ani le citong sana.